من لەگەڵ بەڕێز کەنداڵ نەزان سەرۆکی ئەنستیتوتی کوردی لە پاریس قسە دەکەم کە لە پاریسەوە لەگەڵم دەبێت بەڕێزیشیان هەر لەو ڕێوەڕسمە ئامادە بوون. بەڕێز کەنداڵ سپاس کە لەگەڵ کوردستان 24 ئەمڕۆ جەنابەت لە نزیکەوە ئەو مەراسمە گەورەیەت بینی، ئەو ڕۆژە مێژوویەت بینی، پەیوەندیەکانی کورد و فەڕەنسا چۆن دەبینی و چی وای کرد کە لەم ئاستە بەرزەدا پێشمەرگە ناوی بێتە ناو ناوەندە نێودەوڵەتیەکانەوە، واروەها چۆن لەم ڕووداوە مێژوویە دەڕوانی؟ پەیوەندی فرانسا و کوردستان gelekî başin yani sî salê dawîn da bi taybetî gelek geştir û xurttir û baştir bûne di navbera gelê Kurdistan û gelê Fransa da îja ji ber ku raya giştî Fransa dostî doza Kurdî û gelê Kurdistanê hikûmet şem biguhorin jî dîsa piştîvaniya doza Kurdistanê dikin. Îro rojekî gelek xweş bû, rojekî dîrokî bû, mejûyî bû ji ber ku navê pêşmerge dan ser rêgehekî, kolanekî li Parîsê ku Parîs ku paytexta cîhaniya rewşenbîrî û kültûrê ye. O ta ebediyetê wê bimîne ew navê pêşmerge li ser vê kolanê. Îja me hêvîdarim ku rojekî navê pêşmerge li Berlînê jî, li Londonê jî, li Viyanayê jî deynin ser navê baxça ya kolan û ya rêgeha. O ew nav ku li Kurdistan ji dema komara mehabat heta niha piya sembol û remza têkoşîna Kurdayê ji bo azadî û Kurdayetiyê li nav dünya jî bela bibe o rêzdarî lê bigirin. بەڵێ لە ساڵی 2007 کە کۆنسولخانەی فەڕەنسا لە هەرێمی کوردستان و لە شاری هەولێر کرایەوە کۆنسۆلی وەکاتی فەڕەنسا فرێدریک تیسۆ ئاماژەی بەوە کرد کە ئیتر گەلی فەڕەنسا لە گەلی کورد دانابڕێت. چی وای کرد کە فەڕەنسا بەردەوام لەگەڵ کورد بێت؟ ئەم پاڵپشتیە بەهێزە چۆن دەبینی، بۆ چی دەگەڕێتەوە؟ بینی فرانسا و کوردستان پەیوەندی gelek kevnin yani bêjin ta dema Selaheddînê Eyyûbî diçin lê di demê dawîn da yani dema De Gaulle da bazanî nemir nameyekî bo wî nardibû gotibû ku em gelekî piçûkin ji bo azadiya xwe şer dikin. Hîvadarin ku êwe çek û silah nefroşin rejima dîktatoriya Iraqê. Îja De Gaulle wê demê qewl dabû ku Fransa hiç wext yani di dema wî da wê silah û çek nefroşe Iraqê. Peywendiyekî kevne. Îja dema François Mitterrand û Madame Mitterrand da ew peywendî gelek pêşveçû sala 1992 da Serok Mesûd Barzanî cara yekem li Parîsê li aliyê Serokkomarê Fransa hat qebûlkirin û çavpêketinek pêçê bû. O piştî wî peywendiya navbera Kurd û Fransiya hê geştir bûn. Tedî sala 91 da jî bo biryara 688 bo damezrandina navçekî aram ji bo Kurda bi pêşniyariya Fransa çêbû. Îja peywendî gelek xurtin lê dibe timî yani veka gulekî veka darekî timî bê avdan pêşvebirin geşkirin ji vê bonê xebata nav raya giştiya Fransa gelek mühim e. Karê enstitûyê ev e ji xwe 42 salê dawîn da karê me rojane hefteyane ew e ji bo Kurdan lobî çêkin, dosta peyda bikin di her astî da nav rewşenbîra da, hunermenda da, siyaset medara da. Ji ber ku ev karê han hatiye kirin emro yani navê Kurdan, navê pêşmerge, navê Kurdistanê li nav gelê Fransî da, li nav hikûmeta Fransî û siyaset medara da navekî gelek baş hatiye naskirin û qedr û qîmeta wan dizanin. بەڵێ ئاماژتان بە دامەزراندنی ئەنستیتوتی کوردی لە پاریس کرد کە دەستپێکی قۆناغێکی گرنگی مێژووی بوو لە نێوان کورد و فەڕەنسا. ئەمڕۆ جەنابەت لە نزیکەوە سەرۆک بارزانیت بینی دەستخۆشی لە ئێوە کرد وەکو سەرۆکی ئەنستیتوتی کوردی لە پاریس. چی پێوتن؟ چۆن دڵخۆشی خۆی بە سەرکەوتنەکانی ئێوە و هەوڵ و ماندووبوونەکانتان لەوێ دەربڕی؟ پەیوەندیە me لەگەڵ برێز Serok Barzanî ta salî 79 dema ku li şino çil rojiya Barzaniyê nemê hat amadekirin emin evê demê li wir amade bû. Piştî enstitûya heştê siya da jî hat damezrandin. Her wext ême piştîvanê
doza Kurdî dengê gelê Kurd wê demê ku dünyayê nedihat bihîstin, heta ji me dihat me nav medyayê cîhanê belav kir. Me çavpêketin ji bo berpirsiyarên siyasiyên Kurdistanê li Fransa cara pêşîn amade kir. Konferansekî cîhanî sala 89 da amade kir ku ji Swîd du dewletan û ji Senat ve Amerîka kes beşdar bûn û ji Sovyeta wê demê doza Kurdî anîn astekî navneteweyî yani dünyayê belav kirin. Îca Birêz Serok Barzanî vana hemû çünkü ewa mêjûyê Kurdî yek bi yek dizane. Vana ji ber ku hemû zane kar û xebata me dîtiye emro lütuf kir û Spasiya Enstitûya Kurdî kir. Ez bawer dikim ku ev hewkariya me hewkariyekî kevne û ji ber ku doza me dozekî giştî ew e nasandina Kurdistanê û doza gelê Kurd ji bo azadî û serxwebûna xwe. Ew amanca me ye û amanca Serok Barzanî wan e. بەڵێ ڕۆڵی ئەنیستیتۆی کوردی پاریس لە ساڵی 1970 و تا ئێستا چی بووە لەسەر بەهێزکردنی و پەیوەندیانە و هەروەها لۆبیکردن بۆ پرسی کورد لە ئاستێکی بەرزدا لەگەڵ گەلی فەڕەنساها و بەشی پێکردنی کولتور و ڕۆشنبیری کوردی و ئەم قۆناغە مێژوویە گرنگەی کە ئێستا دەیبینین. ئەو کار و چالاکی ئێمە کردنێک بێتر هاتیان ناسکردن کارێ مەی لۆبی لە فرانسا لە ئەمریکا تا ساڵی 2003 پشتیویش بەرکویندی پەیوەندی دیرەکتی کوردستان بە ئەمریکا را چێبوو و وڵاتی ئەوروپای دیتر و لە سۆڤیەتا کەڤنجی یعنی ساڵە 1990 مەل مۆسکۆڤای کۆنفەرانسێکی جیهانی لەسەر کووردا چێکرد سەر ناوێ کوردستانê wê çaxê Kak Sami Abdurrahman, Doktor Mahmud Osman hatim beşdar bûn. Yani bi saya vê xebata em bêjin lobî û diplomasiya giştî ew biryara 688 li netewê yekgirtû hat xebûlkirin ji ber ku Sovyet wê demê li dij derneket yani ew tiştekî zor bi taybetî bû. Îca beşkelî van karî lobî li Fransa li welatê din xizmetekî me bingehî ew e ku mestirîn kitêbxane pirtûkxaneya Kurdiya li dervayê welat ya Enstitûya Kurdiye bêtirî 15,000 kitêb bi 25 zimana li ser Kurda li ver hatine civandin. İja rojnamevan, lêkolînewer, akademîk hemû aliyên dünyayê Japon bigire heta Amerîkayê tên lêre wan ew arşîvê Kurdistanê ku li enstitûyê dibînin li ser Kurda kitêbê Rûsa amade dikin ku ev karekî bingehî ye. İjar xeynî wî bêtirî milyonekî em bêjin dokümanê me li ser ew hene li ser peywendiyê Kurd û Devleta Osmanî sala 1520 ta niha. û aynı wextê kovar û rojnameyê hemû parçekanê Kurdistan di vê kitêbxana enstitûyê mevcûd in. Karekî me din ew e heta niha me 605 keç û Kurdên ji her aliyê Kurdistanê haniye li Fransa li welatê dinê Ewropayê zemane bo wan daye xwendin ji bo master û o doktora xwe çêkirine beşek ji wan bûne dîplomat, profesör li Kurdistan jî hene li Kurdistana başûr li hemû parçeyê Kurdistanê ji ber ku meşkê giştî Kurdî elîtên Kurdî dibên bê amadekirin îcaviya yek ji xizmetên Enstitûya Kurdî biye. Her wiha dwarê ziman û pêşvebirûn û nasandina kültura Kurdî, hunera Kurdî bi taybetî ji bo kurmancî Enstitû awakî yani awakî sistematik du çil û du sala da xebitiye. بەڵێ جەنابەت باست لە ناسنامە و پارێزگاریکردن لە ناسنامەی کوردی کرد لە ڕێگەی ئەنیستیتۆی کوردیەوە بەو کار و چالاکیانی کە کردوتانە و پێشمەرگە پارێزەری ئەو ناسنامەیە کە ئێستا لە شەقامە گرنگەکانی پاریس و لە ناوەندە گرنگەکانی ئەوروپادا باسی لێوە دەکرێت. هەرەمڕۆ سەرۆکی شارەوانی پاریس ئاماژەی بۆ کرد ناوی پێشمەرگە لە یادەوەری فەڕەنسیەکاندا دەمێنێتەوە. ئاڵای کوردستانمان بینی لە تەنیشت ئاڵای یەکێتی ئەوروپا و فەڕەنسا ئەمڕۆ لە پاریس هەڵکرا. ئەمە چه کاریگەریەک دەکاتە سەر داهاتووی کار و چالاکیەکانی ئێوە لەگەڵ فەڕەنسا و هاوکات داهاتووی ئەم پەیوەندیانە بەگشتی لە قۆناغەکانی بەردەم و بەرەو پێشچوونماندا چۆن دەبینی؟ Yani emro hebûnî ew merasîm û axaftinî Cenab-ı An Hidalgo ava az nîşan da ji bo raya giştiya Kurdistan û ya Ewropa
چندین کرد و پێشمەرگە کورد و کوردستان و gelê kurd û pêşmerge tên hezkirin navê wan nav xelkê belav biye ew ê hê qonaxê dîtir hebin heta ji me tê em ê vê nasandina Kurda pêşvetir bibin bajarê û şarê dîtirê Fransa jî ser navê pêşmerge ser navê Kurdistanê kolan û baxçe û ciyê din çê bikin ku di hemû seranserê Fransa gelê Kurd baştır bênaskirin û piştîvanî û dosyayetke ji bo gelê Kurd pêşkeve. Îcar ewa yanî xebatekî dirêj xayene ji bo demekî dûr û dirêj dibe timî ev xebatan bêkirin ku dosyayetî her geştir bibe, baştır bibe. O îro Fransa ji bo Kurda bi rastî dostekî gelek giring e, stratejîk e ji ber ku endamê daîmiyên encûmena Ewlehiya netewê yekbûye û dengê Fransa çaraliye dünya tê bîstin. İja hebûna dostekî ewa yanî cureyekî devleteka me ye, devleteka Kurdiye jî ku piştîvanî li Kurda dike. O dilxwazê Kurda ye. İja heta ji me tê em ê dixwazin van peywendiya geştir û xweştir bikin. O em hêvî darin seranserê Fransa li bajarê din jî ew ê tiştê ev xebatan bêkirin. بەڵێ ئەگەر کورد لەگەڵ فەڕەنسا مێژووە شۆڕش و خەباتی هاوبەشی هەبێت و یا هاوشێوەی هەبێت کە پێشووتریش باسی لێوە کراوە چه هاوبەشێک لە نێوان کورد و فەڕەنسا لە بواری کولتوری و فەرهەنگی و شارستانیەت هەیە جەنابەت شارەزای گەلی فەڕەنسەی و گەلی کوردیش بەباشی دەناسی ئەم هاوبەشیە لە چی ئابینیتەوە؟ ئەو هاوبەشی سەر ئەوێ هەیە ku Kurd دوێ ڕۆهڵاتە ناویندا yani maqultirîn gelin baweriya wan bi mafê mirov heye, baweriya wan bi yeksaniya jinûpiya heye, baweriya wan bi demokrasî heye, tundurevî nîne dijî kesên ku ji mezheb û dînekî ditir bin. Vana hemû tiştên gelek maqûlin di ber çavê Fransî û Awropayî, Rojavayî û demokratên dunyayê. Îja ev bingehê dostayetiya navbera gelê Kurd û gelê Fransayê. Ta ku Kurdistan demokrasî mafê mirov yeksaniya jin û piyaw û rêzgirtin ji bo hemû ol û baweriyên ku hene bigire ew ê ev dosyayetî jî li ser vê bingehê geştir û xweştir bibe û welatê Ewropa jî ew ê baştir me nas bikim. Ez tiştekî bêjim heta ku me dest vê karê han nekirbû Ewropayî li Kurda bi çavên ya Türka dinêrtin ku tiştekî gelek menfî bû ya bi çavên Iraqê rejima Saddam ku Kurd eşîrin û şerê yekûdin dikin û ecsan nûkerê Îranê enzam çine. İcar hêdî-hêdîyan Fransî û Ewropayiya me fêr kir ku bi çavên Kurda li Kurda binêrim. Dengê Kurdan bihîzin. Ne de ku dengê ku rejimê dijminê me bi şeklê ku ew me din naskirin lê bi yekser me binasim. İca ez bawer dikim di salê dawîn da yanî bi hebûna Kurdistana başûr bi hebûna ew hinde konsulgerî li Kurdistanê bi taybetî jî di şerê pêşmerge li dijî Daişê da ne tenê rewşenbir û hunermend niha ew leşkerên em bêjin Amerîkî, Fransî yêdin hem qehremaniya Kurda dibînin hem dinêrin ku Kurd çend غریب دوستن و اوکن یعنی دموکراتن باوریه وام به دوستایتی الگلیدن هیا ایجار او گوهرتنا نرین السر کرده یعنی شورشه که فکریه گلک مهمه از باور دکم سروی بنگهه اوه دنیا باشتر کرده بناسه اوه روزک وره که کرجید کاربن سروی بنگهه و روزا دوست مهه بیتر چه بفهم بگهن سرخبون آخو çünkü tiştekî normal nîne ku em bêjin ji bo 200,000 Türkên Qibrisê Türkiye dava dewletekî serbixwe dike em 40 milyon 45 milyon Kurd wê navçene o kes doza dewleteka Kurda Kurdistanekî serbixwe nake neheqiyekî gelek mezin li Kurda hatiye kirin îja dibe cîlê taze û em hemû têv koşin rojekî ku Kurdistan jî wek hemû milletê din bigê serxwebûna xwe azadiya xwe di nav civata milleta da ciyê xwe maqûl bigire ya vê amanca jiyana me bû berî me ji hin kes bo vê karê an xebat kirin ez xortaniya xwe da wextê hatim vê derê Mîr Kamuran Bedirxan û malbata wê an hebû îja wan jî mamoste Tevfîq Wehbî jî dû em gencîtiya xwe da dest pê kir
موی روژه ندید وون بخابتن بلکه ور روژه ببینم ام خابتین او که کردستان ایرو دید هیویدارم پشتی مجی جیل تازه بخابتن جا کردستان سر بخواد ببینم بەڵێ بێگومان ئەوەی کە جەنابەت باست کرد هیوا و ئاواتی هەموو کوردێکە 40 ملیۆن کورد لەسەر تاسەری جیهان ئاواتیەوەیە کە بەسەر بەخۆی بگات و دەوڵەتی خۆی هەبێت بەڵام بۆ بنیادنانی ئەو دەوڵەتە بەهێزە کورد پێویستی بە پاڵپشتی دۆستەکانیشی هەیە کورد لەم قۆناغەدا چی بکات کە وەکو فەڕەنسا کە لە قۆناغە سەختەکان و تا ئەمڕۆ لەگەڵ کورد ماوەتەوە دۆستە ئەوروپیەکان و هاوپەیمانە بەهێزەکانی دیکەشی لەگەڵی بن بۆی کە بتوانێت بە ئامانجە ڕاستەقینەکانی خۆی وەکو گەلێکی ئاشتی خواز و گەلێکی مرۆڤ دۆست بکات. من چندین جار نرینه خود سر به بابت چل پارلمان کردستان چل برپرسین کردستان را گوتیه لوی نافچه تو کوراهی استراتژیکا کردان نینه دوست کردان و منطقه کردن ولاتن دراوسینه و رایا گشتیا اروپایه یا ولاتن دموکراتیک باواکی گشتی اروپا و امریکا ایجاج بو آماده کردن رایا گشتی یان امریکا و اروپا دبک حکومت کردستان آریکار به که دزگاه کردیان دائمی لهمو پایتختن اروپای هبن که اف خباتا نافرایا گشتی پیشوه ببن دوست کرده زیاده ببن و دیاسپورا کرد یعنی نهار اروپای 3 میلیونی بهتر کرد هنه اوان تنظیم بکن که او ببن پشتیوان دوزا کرده yani ev çağa ve dosya kurdalvan velata zede ben raya geçti dosya mebem roja ko bu kavme ve hamu velaten Avrupa'yı o Amerikacı piştivaniya kurda bikin emi serkevin. Yani doza kurda yek şare peşmerge ve berxadan u tişte hundur ev lenge kiye lenge düdya piştivaniya raya geçti velaten demokratik çünkü em sere xo bi şar u tekoşine nikarin dici devletin mazının دراوسه تنه سرکوند دبی که پشتیوانیا رaya گشتیا ولاتن دموکراتیک هبن اما نرین امنه لهر جید بیجم روزه کی هدی هدی yani به دزگاه افکاری هان نایکرم کار شخصا نابن دبی دزگاهن دائمی هبن امکانات وان هبن روشن بری کرد وان دزگاه دا بجوینم o kul ser raya گشتی بخابتن اما امانجه کی استراتژیکش بو کرده بەڵێ زۆر سپاس دەکەم بەڕێز کەنداڵ نزان سەرۆکی ئەنستیتوتی کوردی لە پاریس لە پاریسەوە لەگەڵ کوردستان 24 بووی زۆر سپاس.